Sanibonani, Obamadumo Ndingelelayo. Welcome to the Equitable Podcast, episode 12. Namhlanje ngihamba la noBaba uNkambule. Ngicela Baba uNkambule ubingelela abalaleli uzisho nawe ukuthi ubani. Siyabonga. Sanibonani balaleli, igama uTebogo uNkambule. Ngijabulela isimemo sokumenywa ukuza kule ndawo. Singathi singathokozelana konke sizokubonisana. Siyabonga. Balaleli namhlanje ngiphethe la uBaba uNkambule, iBishop, njengoba sezibekile, uhleli nami la uBaba Maduma. Sizokhuluma nje ngezinto ezibalulekile, umuntu ungalahli ithemba, izinto ezinjalo ukuthi njengoba abantu namhlanje kunzima kangaka empilweni, fanele sibagcugcuzela abantu. Manje sithembe yena la uBaba uNkambule ukuthi azosenzela lo msebenzi loyo. Baba uNkambule, isimo sinzima manje esiphila kusona. Uthini ngomuntu othi ngidonsa nzima izinto azilunga empilweni? Angiphinde ngibonge Baba Maduma sengizishilo. Okokuqala la ethembeni kuya ngokuthi ukhule kanjani. Yebo. Ekhaya. Okay. Izinto ezenza umuntu ahambe agcine seka give up empilweni. Sinama spoiled brat, sinabantu abazimele. So umuntu okhule enzelwa nomuntu okhule azenzela ngokufundiswa ekhaya inhlobo ezithu zabantu ezingafani. Yeah. And the two Baba Maduma kulula kulo okhule azenzela ukuthi abe namandla okanye abe strong nanoma ngathiwa laba bamenzela abasekho. Two, lo okhule enzelwa everything. Yeah. Kulula nakhona ukuthi yena once izinto sezimjikela ithemba liyalahleka. Yeah. Number 1, alilahlwa ukuthi abasekho eduze, lilahlwa ukuthi akafundanga ukuzenzela izinto. Yonke into bekayenza bekadepende kubazali, kubobhuti, kubosesi. So makufika endaweni yokuthi semaye sengiphila impilo yokuthi sengingedwa. Yeah. Akulula ukuthi ubekezelele because bothi na uqala uthi eish sekukhona oseduze kwakho. Yeah. Net na uqala uthi eish sekukhona should uyiqanda ngamanye amagama. Alright. Uya unakwa ngapha nangapha. But lo okhule vele especially singabekisa sithi okhuliswa ugogo dingibe kanjani ngoba bazawusuke babuza kanjani. Okhuliswa ugogo ukufundisa ifuture akufundisi ilimanje. Okay. Ya ukufundisa ukuthi nanoma ngingasuka mzukulu wami kuyaphileka lokho nalokho ungakhona ukwenza noma ngekho. Yebo. Angazi sisahambisana nawo. Ngiyakuzwa Baba uNkambule uthi umuntu okhule enzelwa nomuntu okhule azenzela bahlukile. Yebo. Manje ukuthi wena umuntu njengomuntu siyakhuluma manje kunomunye ugogo akenzelwe uyazenzela. Lo muntu umtshela ukuthi hey ndoda bambelela ngoba lokho kukunika amandla. Yebo. Okay, Kunjalo. ngiyezwa ukuthi ngendlela ebeka ngayo Baba uNkambule wena uthi indaba ila ekukhuleni eqaleni. Indaba iseqaleni Baba Maduma, iseqaleni angeke iqale phakathi. Yebo. Phela indaba yomsebenzi asikhuluma ukuthi angisebenzi, ngeke uqala usebenza umncane. Yebo. Mara into ekushushuzela ukuthi uzufike emsebenzini izinto ezinyozithandayo nozibonayo. Ngoba awusebenzi abazali sebeshonile. Usebenza basesekhona. The rest of money yilo ozidlela yona. Uzoqala ukwenza okwendoda okanye kwemama sebazali bangasekho. Uyaqala uyondla uyakhe ekhaya wenzani. It's whereby leyo ipush ukuthi umsebenzi uhlala ukhona manje. Ngoba masikhula ezinye izinto zithi zinzima Baba uNkambule. Kanti ukuthi training ngendlela engizwa ngayo mina. Kahle ayikho into engenasizathu Baba Maduma. Okay. Mawungathi uyabheka izinto ezenzekayo nje imizi imile ikanje. Kunabantwana ukuthi abazi kwenza kwanto kanti bayalimala. Balinyazwa yini ukuthi kusasa umzali uyobe angasekho and then wena bosebenzisa igama lokuthi uyamthanda lo mntwana. Kanti awuboni lo angaphe next door lokuvuswa ekseni lokashanyeliswa kwenziwa itrain leyo into azoyijwayela nakusasa ngoba kunama seasons awu4 emhlabeni masiphila. Kunesikhathi semvula, kunesikhathi sokubanda, kunesikhathi somoya, kunesikhathi nje
la kuthiwa kundukunduku nje zonke le ikhathi uma umuntu kosuzisebenzisa manje lo okhule yena avuke ngabo 11 uzoya njani emsebenzini maye emvuleni uzoya njani nakusebusika uzoyenza into bezaba angayazi phela so manje that is why na noma sekufika la ethembeni ngoba indaba yethu isihloko sithi ithemba yeah ithemba angeke abe nalo uzofisa ukuthi ngabe uyafa ulandela abazali bakhe because isizathu sokuthi aphile akasiboni kanti sona sikhona indaba iselelele emuva zangafundiseke manje hey ukhuluma olumidaba siyayethemba ukuthi masingabazali sinemali fanele abantu abethu sibenzele konke ngoba imali ikhona singaboni ukuthi kanti siyabalimaza kwelinye ihlangothi baba Maduma that is why kuthiwa kunalento kuthiwa iwill iwill uyenza ungakhulumanga nanoyedwa umntwana la ekhaya so that kuzothi na usithele bese kena baya kodwa bobani amaloyeni bayokhipha amafayili kubonakala ukuthi kena ubaba usebenzele kanjani or usihlukanisele kanjani kodwa umzali oyenzela umntwana nento noma angayicelanga mina ngesingamnye ngithatha ukuthi ku wrong because lo mntwana loyo akawucabanga umsebenzi and emlonyeni wakhe kulula ukuthi akhulume noma yini athi mina angeke ngishode ngaloko uma umzali wami asesekhona and ukuhlukanisa back esikolweni mabayele kuma tertiary and all this stuff siya asiphathanga izinto ngokufana siyahlukisana masifika le kunempilo entsha esiqalayo singabantwana sisuke emakhaya siya etertiary masifika le wena ugadeni ukuthi udla kamnandi impela awufundi ubiza imali phela lo wazi ukuthi mina ngifuna ukufunda ngiqede ngibuyele ekhaya uba focus ezincwadini zakhe and nama results wakhe nawo wathatha wabeka laba Maduma awafani ngoba lo uphakathi kwani komhlanje nombeleko lo uyazi anytime ngingathi ngifonele ekhaya ngicele imali bangangitshela ukuthi ima kancane sizobona sisawukhuluma nomalume ayisini imali ngaso sonke isikhathi lo angafona manje bangatshela ukuthi hayi ntamama izabe seyise accounting so manje akabekezeli lo muntu lo and mawunga kusho njalo nomzali soyamsaba ukuthi nangathi ngikhuluma ukuthi hey imali ayikho kathini kungasayibulele ngoba yini usaba lo mntwana zikhona inkulumo ezinje ngalezo baba uNkambule usho ukuthi njengoba thola konke nginemali ngimnika ngimfundisa ukuthi yonke into la kuyizofika ngokusheshsha uma ingasafika ubone ngathi akusenzeki lutho emhlabeni laphila khona baba Maduma ngizolo ngibuyele emuva ngiye phambili abantwana abakhuliswe ngobisi nobhotela akafani nomntwana othi nayivuke ekseni angadla ama cornflakes adle ipapa eliselizolo netiye neteaspoon elilodwa loshukela kodwa lo okuthiwa kuqalwa ngama cornflakes breakfast ayikaqali kusastartwa lapho salula mathu udla ama cornflakes neobisi elifudumele nisagadile kungena ama buns netiye okanye necoffee uJacobs izinto zakhona zonke zingamagama and lezi zinto lezo mhlambe ekhaya kunestore kuneyisebenzi akazi ukuthi nayiqeda ukudla abese uyahamba estore uyojikeleza la ekhaya because yonke into yena iyazizela ukhahlameza nabantu abasebenzayo babiza ngamagama nomlungu omnyama so leyo nto le yenza ukuthi na noma sekhulile irresponsibility yokuba yindoda okanye kuba umama akanayo akayijwayelanga and yinto ifa lo muntu leyaphela sikhohlwe yiloko ukuthi yena mhlambe lo engishiyelo bazali kuzoba into yesikhashana bese basho abantu bathi kuyophela so far ngiyakuzwa bamkambule kahle hle uthi lokho kulahla ithemba wena empilweni yinto eqala umuntu asemncane ngendlela akhule ngayo bese thina siyibona sekakhulile sekufanele ukuthi azimele ngoba manje sekufanele enze into angayazi mawufunda iBhayibheli kuZakha lithi izwi lenkosi khulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe ukuthi nanoma mzali sewushonile ungazisoli ngaye naye angazisoli ngawe ukuthi umzali yazi wathi uyangikhulisa wangibekela imali wangenzelani khona manje angikwazi kwenza imisebenzi minenge belungwini you can go there upenda awukwazi ungawuplaystera lapha phansi ngaphandle awukwazi
ungayovusa ifence yomlungu awukwazi ngisho nengadi ukuthi kudle wena. So izinto eziningi nalitsho njalo iBhayibheli likhulisa umntwana ngendlela yokuba ngeyakhe hayi yakhe kusasa which means umnikezela ikusasa ngoba uzoshona phela umzali kunjalo. So ukuze kube yinto ezoholda yena under this world sewushonile wena. Ngiyakuzwa bamkambule empeleni kusho ukuthi laba abadala bangenathemba kahle hle kuqale kubazali babo ngendlela ababakhulise ngayo injalo. Kodwa manje sebakhulile nabo ingako seyisimangaza lento ngoba asisabuyile emuva sibheke ukuthi ukhule kanjani yena kunjalo. Manje uthini kumuntu othi ngiyazama ngapha nangapha sengicabanga ukuthawula ngenxa yemizamo yami ebengiyenza iminyaka engaka. Bamaduma eqinisweni eliphelele ukuzanywa ukuzanywa into nanoma umuntu ana everything but naye emlonyeni wakhe unalo igama elithi ngiyazama. Because uma uzama into ofinyelela kiyo sometimes fuze ufunde ukwazi ukuthi uyithole kanjani. So that uzothi nanoma you fall down uyakwazi ukubuyela back entweni ukuthi hayi man ukuze ngibe la ngaqala kanje ithe ngibuyele emuva ke ngibodi ke namhlambe kumosheke kuphi bese sithi kulo onganalutho yena uyayibona impilo uyafaila kiyo. Zinengi izinto ezingenza ukuthi yena uzofinyelela esincumeni sokuthi wena uyahluleka. Number 1 ukuthi uhamba nabo bani. Number 2 ukuthi nikhulumane. Because into ekhuthaza umuntu exameni nakuqhubekeni phambili yilesixuko sukunaso niyakriticizana or niyakhulisana na ngoba asukuthi fanele nihlangane ni reach nonke phakathi kwethu khona abanganalutho. So inkulumo yethu thina sinani isisaphi senzani ngoba mangabe kana mina sinabangani but abangani bami ngiyabona yena always when we are meet all together is kune criticism yana lapho manje mina nanoma ngabe yini engikhulumayo abayithatheli koptu. So lento le izokulidela ukuthi is either uhlukana nabo or wenza ngenye indlela because angeke uhambe nabantu bangahambisani nabo amadu. Kuzwa kahle bamkambule ngendlela osho ngayo ukuthi empilweni yakhetha ukuthi uhlangana nobani. Ngoba lokho enikhulumayo kungakusiza okanye kungakusiza njalo baba. Ngizwa kahle bamkambule empilweni ke njengoba usho ukuthi umuntu ke fanele aqaphele ukuthi uhamba nobani bakhuluma ini bayapi kunjalo ngoba ngiyeke ngizobathi abantu abangani bayalahlekisana but it's not always that. Ukuthi abangani bayalahlekisana because isinqumo sithathwa wena uwedwa. Bona bayikhulumile lento bayikhulumile but ukuyokuyihlaziya sewuyiwedwa ukuthi yena I'm joining kulento laba ekhulumayo okanye mina ngiyaresign because ngiyayibona ekugcineni izongilahlekisa. Senze isinqumo njengotshwala babumaduma. Utshwala akunamuntu ofundisa umuntu utshwala. Utshwala singabuthatha sibeke la wonke umuntu uyazithathela. Akekho thatha umunye afake komunye emlonyeni. So udecide kanjalo so that ukuze ithemba malingekho livuselelwa yinkulumo zabantu osuke unabo. Number 1 we can go even to church ngalolo langa kudibana nompriesti oqondene nendaba yakho. Angazi wena but on that day makayishumayela athinte into ekuwe la ithemba belingasekho khona bese na uphuma lapha uphuma onalo luqozi hayi ngiyoqala phansi lo baba ulivuselelile ini ithemba lami. Yebo ngiyavuma ziyafika ziyashaya izinto thonga kuphela ebusuku ulala ubheke phezulu ubathi uzibuza ukuthi kahle ngihluleka kuphi. Even though i-answer ngeke ibe khona bamaduma but you need ukuthi wena ngokwakho uzitshela no angiyeki ngiyaqhube I will force until lento engiyifunayo ngize ngiyithole. Sometimes entweni efana nokuthi umuntu kuze kufinyelela ukuthi uyazibulala. I-decision yokuzibulala bamaduma awuyiplani manje njengoba sihleli. Ikuthatha isikhathi ikhona la emqondweni wakho. Mangabe kuthiwa kune aliphirim dala walithenga le aliphirim net manje inkingi i1 ngoba umuntu unokusaba.
Yasaba uyayicabanga yeah ukuthi manje lento namanye ithatha what if ingangisongi manje yebo iphinde ingithatha isikhathi bese bayangithatha bongifaka esibhedlela ukukhumbule after uphola kunama question bowenza ufanele waphendula yebo so manje lezo zinto lezi to kill yourself awuvele uvuke ekseni uvuke uqabanga bese uyakwenza no in a process yebo dala wayithenga le mandiyeni alprim dala lesikhathi la endlini nathi nje usaqabanga nayo ukuyithathe uyibukisise ulibonile igundwane phambi kwayizolo yebo manje uyaqabanga nami sengifuna ukuphendula igundwane so manje bamaduma ezinye mangathi nje ngikhuthaza umuntu ozokhona ukuthi angizwisise until kuze kufike kule ndaba yegundwane nale le chief akusilula bamaduma ungaziphanyeka lapha yebo as long ungakasikhahleli isitulo ubona konke ku right yebo mara akufike engqondo daha for ukuthi nqamlele ntambi suke ngizophila man without ubani but inkingi iqalaphi emva ukuthi nje usikhahlele ulenge akusena sizo ke lapho kusho ukuthi ngendlela engizwa ngayo bamkambula shwenest long umuntu ephila yes thuba lisekhona as long uNkulunkulu asagcinile nemizamo isekhona emihle futhi not say ukuthi go to steal there no emihle ukuthi lithizi lenkosi abantwana bakaIsrael bebethi nabe thatha uhambo bebangalithathi bangatholanga iinstruction from God kodwa bebathola imigomo ukuthi nizoyenza so nenzo azabatshela nangabe ludo uhambo lwenu endleleni nohamba kune station so nophuza amanzi lapha bese niyahamba ipackage so manifika lapho kukhona ukudla imana ningayithathi yonke because phambili khona enye so nomuntu kanjalo mawulala kulala umzimba but God himself ukhuluma nalomuntu wena uzuthi ngiphuphile sometimes ubone ekseni lento bengiyibona ebusuku man ingathiyo le ngizwa kahle bamkamba understand so manje sisuke silahle ifocus when we are sleeping funeka se utulale mara umqondo wenzeni usebenze so that ekseni ubonke yena angisebenza ngithi ake ngihambe ngesekhunda udibana nomuntu othinto umuntu kaNkulunkulu dibana nobamaduma athi ndoda hayi man ngicela sinyala phakathi esasolo ngicela ungibambisa insimbi so ngalolo langa already so nesinko because into ephazamisa umuntu emzimbeni nasengqondweni ukudla ukuthi ngiyolala ngingadlali so manje uma adibana nawe or adibana nomunye umuntu kusuka lento le umbrella eksithe ukuthi ngingazama kanjani okanye ngingaphumelela kanjani so la kusacabanga lokho kukhona lozofika kuwe because lithizwe lenkosi entabeni kaSomandla kuyabonelelwa angeke uphile nje usivalele la ekamereni abantu ngeke bakubone and if you don't cough out into ekuhluphayo not only kunoma kubani but ube na somebody okhuluma kuyo yazi manje kahle ubona ngithulile ungasaveli so ngishaywa into so bese lo muntu lo izeluleko zakhe zizokwenza ukuthi yena at least leyo 5 days bese ufuna ukuyinqamula iedeke uphile nawe mawuqhubeka uvula umlomo ukhuluma nomuntu kanjalo zieda leza ezikhulunywa bamaduma bese iyaphila unyaka uyaphela ngikuzwa kahle bamkambula ukuthi mawuphila wonke umuntu ubalulekile indlela oyiphatha ngayo ibalulekile ngoba ngikuzwa ukuthi kwesikhathi usizo omunye umuntu ukuthi uNkulunkulu usizo lwami ulinike omunye umuntu kunjalo kuloyo muntu loyo kunjalo akubona ukuthi ungenzele ifavor kodwa ke unikezwe usizo ukuthi asize mina nami ngikwazi ukusiza abantu ngizwa kahle bamaduma ifana nani is not only inkonzo elungisa umuntu kunabantu abaye enkonzweni but i-character yabo is so good mawungahlala naye phansi unenkinga ebengasolveke enkonzweni lo muntu ohlezi naye mayekhuluma nawe yazi asuse angazi bathi ulembu lento enyekezela imanzi ulembu isuke kube ngathi khana uphila emhlabeni omusha because of what ukhulume na lo muntu lona and lo muntu mawuthi yabuza
egcineni uyambuza yemfo ukhonza yazi ngifuna ukuya nawe next week enkonzweni athi lo mfolo no mina I don't attend angikhonza ngizinike angisho nange Good Friday so lento ilidwa yini kunabantu uNkulunkulu abamise lapha ukuthi if wena ufika unenkinga angakubuza ama questions agibele phezulu kwe problem. Yes, that is why sithi sinala abantu laba ama motivational speaker kunjalo labantu la mabalapha sometimes kukhona okuhlekisayo but exact is not okuyahlekisa ukuthi yena funeka athabulule ama muscles ukuthi nizofila free bese ungena endabeni mangena kule ndaba uhlangana nendaba eqondene noba Maduma ngqo uthi uphuma lapha wena bowuthi uye nje ku motivational speaker kanti kuyolungiswa wena. So i problem esinayo ngabantu abangakwazi ukuthi basizakale is to keep quiet. Ukuthula kuyingozi and ukuthula kuyabulala ngoba uend up uthatha izinqumo lezi ezingafunakala. Okay, ngiyakuza bamkambuli kahle hle uthi bheka abantu ungaphila nabo, qaphela abantu ungakhuluma nabo, awukhulumi nanoma ubani kodwa buka abantu nabo ukuthi banjani empilweni bangakusiza kiphi indima ungahambisana nabo na ngoba angeke uhambe nabo bonke abantu emhlabeni. Bamaduma unalento so angeke ukuthi ukhuluma nami ngikutshela ukuthi maybe solo ngaba khona umsebenzi engathi ucishe ngengawuthola bokuyingadi lapha esekhunda so labelungu bengivamise ukuya kibo sebabadala babuyele ema Free State manje vele yazi sengina 5 days ngingatholi into esiswini manje into engicabanga uyenza ngikhuluma nomuntu nangisho njalo athi hayi yazi vele nje ngicabanga ukuthola something lula ezangibulala bese lo muntu wena umkhuluma naye athi hayi mfo hayi nambe ngingakwenza lokho ngiphilelani kanjani mangabe ngena 5 days uyabona udibene nomuntu wrong so lo kusho konke nanoma ungaqhubeka namanye ama episode ukhuluma naye angeke azakweluleke ngisho nakayi1 so kubalulekile sengisho njalo kubalulekile ukuthi ube nabantu oxoxa nabo inkinga zakho so that ukuthi nangabe kena ungeluleke ngendlela eright ngayibona iphumelele nami ngiyakwazi omunye mayefika kimi ngikhona ukukhuluma naye. For instance angeke ungifundise ubheka amakhekhe bakumaduma mara njalo mangivakashele ngiyaphuma ngiyowathenga lapha eMandiyeni kanti flour wena uyithenga ekhaya ngoba ngakufundisa irecipe khona ngoba nawe uzojabula ukuthi kena lento wangifundisa yona uyayibona nayo iyenzeka uyenze ngibona nawe uzishaya isifuthi man at least I'm not a sinner kangako emhlabeni kukhona abanye abantu engibenzele something and asithi sewuyathengisa awuzange benomona ukuthi hawo mina bengingamfundiseli phela ukuthi awenze bese uyowathengisa manje nasewenza imali okay lo lwazi omnikelo uzolithatha kanjani awukwazi ukulithatha bamaduma wena be happy ukuthi kunento oyenzile emhlabeni and naye uyayibona iyaqhubeka abantu abanjalo ibone sibafuna hayi those are discouraging people kodwa abanikeza umcebo wokuphila it's not only mali ukukhuluma nje izwi umuntu uyaphila. Bamkambuli sizwa kahle sozosongela yona ungathini nje ukukhuluma nabalaleli ngoba vele kunzima ebantwini abaye bathi asikhulumi nabantu masikhuluma nabantu bandlulisa indaba zethu manje sesikhetha ukuthi singasakhulumi nabantu manje masosongela yena kulo muntu loyo odonse kanzima empilweni ufuna ukulahla ithawula ngoba khona nalabo abadonsa kanzima bayeke sekuzolunga manje uthini sosongela yonke nje babonkambule namhlanje le ndaba. Ngiyabonga bamaduma ngizothi emntwini kule nhlobo ezi2 engikhulume ngazo zifanise nomuntu ongenalutho impilo izoqhubeka kodwa wathi unotho wasuzishaya isifuba wadebesela yonke into ishabalala lula manje kudinga ukuthi wena onotho zishaya ngathi awunalutho into zakho uzosebenzisa kahle bese kuthi kulo odeyish dala ngizama mara ngathi mina ilanga lihlala lifiphele ngizothi mntana sekhaya ukuzanywa akuyekwa
ufunde ukukhuleka uNkulunkulu as long usaphila mtshele ukulalela whatever circumstance obona ngathi namhlanje kulungile kusuke sekungenelele yena and futhi uyawabona lamalanga awafani ngelinye ilanga ulizwa lingcono kusuke kungenelele yena uNkulunkulu so stop trying qhubeka ngendlela ukuthi bangahleka abantu ya ubanye bakubona abanye ufunde nabo beningasiso esikolweni maye sibayamangala bona sibahamba ngama Land Rover bahamba sekahlulwa ene wena uyi-engineer seba labo domko bofunda nawo bana everything so unga encourage yiloko akungakulimazi mntana ungakulimazi impilo ivili iyajika ibhola so manje ngizothi qhubeka uzame uNkulunkulu khona uyakuthatha thank you siyabonga baba uNkambule manje ngicela ukwazi ukuthi mhlawumbe ko TikTok noma kuphi ngabe khona la utholakala khona na engabe khona umlaleli othi lo baba ngisafuna nje kangidlulise kwenenye inkinga ethile nje mina ku TikTok ngikhona ya ayinasibongo uTebuho ka H usually abanye bathi uG uTebuho H ngiyatholakala lapho hayi kodwa ke ngigcile ngeinjumayelo ke lapho uma ufuna ukukhuthaza umphefumulo ngiyatholakala nje uzondlele nawe uzokwazi ukuthola ukuthi ke impilo ihamba siyabonga kakhulu baba Mkambule siyabonga kakhulu balaleli njengoba bekakhuthaza nje uyasho ukuthi utholakala kuphi ngiyabonga nami ubaba Maduma ku The Equitable Podcast nami ngiyatholakala ku Simon Maduma ngitholakala futhi ku Maduma 617 ku TikTok siyabonga balaleli siphinde sidibane ngokuzayo asazi ke senze njani asazi